Oke, jadi hari ini agendanya Pusiju Jamaah Haji di Masjid Al-Ittihadiyah Slimu. Ini tata tertib acaranya. Mari kita lihat dan nanti kita langsung ke dalam masjid. Ini sedang buat tata tertib acara. Nanti acaranya di dalam Masjid Al-Ittihadiyah Slimu. Oke, let's go. Dan mengucapkan terima kasih banyak
Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah kebutuhan jamaah haji. Nah.